Ba penlong itu ban wan ban aja kesan lang ya kapipi mata sini. Como kalor kata ka ba jikli tena kalian ka jonga kada ko bang manganwan man aji gersan ya kani jing dawa ka reservation polisi kalong ba ngalai ino syadi dia baro ki political party wala nga de unong kersan jong UDP abu ya kacak bendrio khmat namar kane kamat ka ba iba arden i dawa ban syong satnan kade na mata jongi lang baro u kacak bendrio khasi jan jatun kane kade kamat ka ba ngarung sutu pakasta ya kalong din ka bandit jungi khamtam ya kani ka lat yo kami jam kane kane benta ka ba ikun samla pule jungi ka bakta kata ka ba ngala sutu ba kade kamat ka ba don kam na mata jongaru bangan ni khmat ban aji gersan Ika jingi i jong pimo la nomor ba kay UDP. Mana ba keren kalau kani. Ika jing ketu jong pila sa. Madu bangaya je election ko sayong ladap keren banga ngamde presiden ngamde sekretari jong ka UDP. Andre nakaliang jong MLA banga ngalada penjob. Kelami ka sintur ketin ke baong ba. Ngan keren begini kimat lada day ka reservation policy, lada day ya ka roster recruitment policy, lada day ya ka ILP, lada day ya ka UCC. Nah kalau iban keren kumu MLA lada PPG ya. Tengah kami lenti bauno MLA jongi. Ngaman keren tani tagi we jong UDP, yo jong la jong suwa. Ba ni mga ngalay ke job ngala tri sitom ban penjob wala kata ru ngaladon ke jing ade bam bahajan ha bat presiden jong UDP wat yo presiden ke UDP bade umat baru ngan sakren wala da keren ngangam jing peri ai wala da penjob wala da pendap ya ka nongrim ke banga ngayang tangata ka banga milti bagi de ban keren ai ya ni ga mat Anizik kemarin ini yang punya ibu kita beri khmat. Parti presiden atau pi pemilu kesan UDP. Ya ne menolak ini MLA di jumlah pasal kalau kena mesti ka UDP kelah tu. Dia ke jumlah mina wat ke parti. Nakaliang ka jonga ngalai itu pat ngalai itu slam yai barden mo nadu usna maraja khatra ngalai de mai dan apa parti HSPDP te kata ka jing sengojan kam de isu tang pra brio kalai parti ru kejo ande hadin jing sa di awen no kumu presiden alami no anak parti HSPDP ini sa lengo te mentapat kawai ke bangku abanong lada jaya habai de ka koi ka kia jong barden ka sarkar ka de ban sim ke jing itli ladaka aduh kat gidi gisi ba kampat sim ya kani kamat ban kami jing keren te lada long kumno ke bomot ni kum kipai ba nong kersan ngam nong khen UDP ngam khen gini ki parti wala ngade nong kersan jong UDP ru ngakloi ban mi ban ngan yawer pai ba bangen ki pai ba pro kawai kari kasi jantia ban pin ki wen kani sarkar kepada mentar Saya ke tu jong tipat ya ke sarkar pada bentar. kejibetu ke jong ayo ke sarkar deh mar ba ke jong UDP ke don lang hang to tengah kuah begini kin keren ai balada ki kin keren di tang tahi ke we kamar kema nga ngan habmi so pai ba balada pai ba soyong bah khmat mangan yawer ya baro makin wan bagini ki pai ba khasi ba jantia angin ki sendon begini wat ni adep dan rupa Jokowi VPP ni dan sawut pai ba nong kersan Jokowi VPP kin wan ne ko sekretariat bagini ki pai ba do pai ba sendon